atrás, falló. Atrás, se vaya con un gol de altura. Llevaba a Buleguaya. Para center. Atrás y halló. Orlando Nicolina. Va a empujar 2 carreras más para el equipo de Royal Scorpions. Su de 3 honrón que está conectada en serie. Y tu 3 contra di Momo Martina. Feroce batasta, Fiora. Enorme, Vico. Sì, Fiora Nicolina swing, che le amici che vale ja a mostra capa di linea e parte mais deep, mais leu. Não só lá que Maniac Eustácio arriba Monticolo. Tá aí de 2 pitcher away para a equipe de Croatir. Maniac também Orlando tá dale duro para alto e timpia chona. Orlando tá span su braça não. Sim, senhor. Descomunales aquí está para Orlando Nicolina. Un batazo Casali, cubo prácticamente me miran de la calle, pero está hopi alto, la perde de nubia, tan alto ya, Kutashinishi ya de left field. Hay bande de pino ahí atrás ya. Listo, un batazo pero grandísimo de Orlando Nicolina. Sachi Latte. A lo largo, atrás, por el right fielder, está volando, grita. Y Nicolina toca cada primera. Orlando Nicolina, cada posizione della Santa Hill. Intende pubblico. Ora che dice che ancora sul lateral, con swing completo, io vedo aquí dentro center prácticamente. Un battato che deve caricare en 350, 360 días. Antillas empatadas ocasionalmente en la 3.